Hello Ghana for you movie akwa by the inside TV any dem so ba no me subscribe to no me be on one channel. Like if you don't know, drop a comment as well. Yes, abusi Amankrado, the unpredictable Amankrado ababonta be expose here Apostle Antwi. Na ni na mu no opeso o kire se Apostle Antwi e ba bonte e be bo e record e be H0T Nana Yaa Akomeah ho. Na obebo recording no otonsa fro na Amankrado bije ene agrada so omambeti e recording ni bi. Na eno na ye na sia se ono so afa ho ababe expose ye Apostle Antwi a o kire se wo Apostle Antwi kra no ho tama na wonya ne mami ngege enye free no woto waye wo platform so asema waka ne so mom ye recording bebo no se producer nkola dwene ene ewo mutrim na si den na sisia no ne mami ngege kakabo mu na mukoye free no wo aba betena bonte bebo obi recording wo akwa recording aba na chese dida tama chese Amankrado twade abo Apostle Antwi ne enya asem kuma kra abusuan wasa expose Apostle Antwi de mami ngege na befra na friend no Peter Paradise so agene de kakra ewom ensem no de edos abusuan ye be kone akwa video do but answer na no mese omi subscribe button na omi subscribe button no me be on one like video no na drop a comment comment section no kama pa informe cause wadun so ehia ensem ekwaso Ghana abusuan yanko na yanko video no ye ba ye beto aso Intime mpa ba ni se akwansi ora enti humi maba na fa mi mfunso achami o ebi asia mi na mwi ena sabe kwa na mani danso ani Nana Yaa Akomeah ni kunu monka makoma ntom yam Yehowa na ya musa asia bi so akọrọkọrọ Nana Yaa Akomeah ti Amankrado ne mama party ni BJ yemra metie odwan ba Apostle Judas apetwa nchi kwasia to jimifo ba aboa bi ba akrantie preko bi ba Apostle Judas apetwa nchi kwasia wakọrọkọrọ Nana Yaa Akomeah nchi Amankrado ne mama party ni BJ yemetie mede yemetie fanye wuni ana wose kwasia oyire amapokuya na wose na se kankan no wati matriti ama na wie aboafu na makorekodu obi Amankrado metie kwasia na mepo obi ama na ka mekokwa mu asama kire me a wo ya metamfo kase wona abeka me ne medofo ntamu asem odwan ba wudi nyansa kwa mbosa voice no kwasia ba. You're listening to the unpredictable Amankrado. Sia tie wanu mu asem ansa kwa me djumade na hyase ama ho jimifo ba ma Amankrado to atwam o say Amankrado last Sunday also be preaching quotation o yi kra no yi a o yi se ko yi Matthew o say Amankrado 17:16 say Amankrado no dey na dana no what you say because punches Amankrado de mama no untimi mo share video ni akwa anim so ntina o jana popita na Amankrado no o say na wi asete onsa kwa ananya san yeso wano kwa na onsa so aba meme de menya hoden a me de bedi matem okay oni ahoden a de bedi atem but o ahoden a de bekwa record nipa na sabe we ya Ghana ni a utie mi a woni nyansa so obi se wakote wo ho asem oba be ka kire wa na nya obi a oye wotamfo o ana o se wakote wo ho asem se me manase se wakote se obi ya me wode aba beto social media pet no Jimmy for ba ma mi ngege dwamanfo kwasiampani ba sabi ni wiase oba ya ni monyam abone se de Johnson abakoko orisa kwasiabema Judas Antwi we say oma record Nana Yaa Akomeah eni ni kunu ti Amankrado mera meti Nana Yaa Akomeah ka Amankrado ho asem Nana Yaa Akomeah ka mama party ho asem Nana Yaa Akomeah ka Black Jesus ho asem enti mera meti Ghana mu ntie bio otamfo se wakwa record odofo de brew bra betie ene odofo nkonkoko otamfo se wa record wo odofo enti wo bra betie wo otamfo na akwa record odofo no e de bra se bra betie na ne odofo nkonkoko ntokwa because wo wagimi se otamfo no a wagimi no a wo so akwa record no a Apostle Judas apetwa nchi kwasia bema jimi taba kromfo sofo wo ni nyansa
And Robert catch me say, what call recording Nana Yaa Akomeah Amankrado Mmerameti. No one that say Gege say what potam. And the Nitia say upotama. Now the Conco Nation wuti. Our be a mem baby and grandson. No one that say Gege say Nitia say no way potam for our one tone. Cause Yampani Bama wo we na we ni kasa prekonadi dia franum. When you are one day, what do you mean that? Jimmy for I could fuck rally card, your boy comes away as of for. Who you see about us over record. Who can record will be a Amankrado about my baby tea, I'm a maniantia. Who Jimmy for na me no was seminal. I may no want to Quackasian. Also, I could record me doffle. Nana Yaa Akomeah. Now that time, I recorded Nana Yaa Akomeah, a ne. That time, no manasi quasiam penny Jimmy Fui. And the what do can. O Jimmy Pia Yakete. Say Jimmy for Bama Manase no. Ni huntio. Ana menena na Yaa Akomeah konya trouble. Me na menena na Yaa Akomeah konya asem. Me na menena yaka. Ono ni nyona me yaka o. Me na me kop me di Manase achi. Ane na Yaa Akomeah konya troubles. Ame no hunti na Yaa Akomeah hunu say the one no si pe me masem fa. Ah me timi ni man no sister no. Cause na opema se mo nkasa. Ashisi Adeba na media ya Amankrado. Amankrado apetu ni mayaka. Na ejina Manase sunti me petu ni sister ni yaka by force. Cause denta na me pe Manase kwase yasem. Ekwa wi achi na Manase na san kwase me chi sister no. Ana Awurade Nyankopon mpa de bone. Sister ni hu Manase suban, ana hu me susu mi suban, ana opam Manase. Ano se Amankrado wo ye mi nua bema majewo brafie na forget Manase Jimmy Fue na oya pronsam enti dentam na Apostle Judas Abetwanchi wo de Nana Yaa Akomeah di nkomo no Satan na menini ye o fracas na ntokwa we yentam Satan mama part yachi Manase aboso BJ yachi Manase aboso a dentam no Manase adi nkwase asam ya na yachi Manase kina honom Manase pa omekasa Amankrado boa. Me na me survival Manase on social media. Brand need to turn in sem. Eti dantam no. Nana Yaa Akomeah na onya tuo kura kometi media bom ye kume. Oba wura o mawrem. Akofo obi afiri abrochira ba. Aya branch ya Manase. Bekwa kofira free aya gan na aba brochire. No ode boni enti de bedi wo. Na nanimu gu ase. Na Amankrado so okwa akoche no. Amankrado honye wahi. Nana Yaa Akomeah kwa wani matemi na so di matem ko nanim mo pa. Yes. Nana Yaa Akomeah ni matemi na so di matem emu otene. Kwa denta Manase pronsam we sei akopa na semu aba. Wo Amankrado na abeje no. Ebe na mekokwaje Peter Paradise kwasia no a lasa wo gu manimu ase no. Ode boni na tia meka no. Sa na kokwaye ma Nana Yaa Akomeah ni kru Mr. Pon me kokwaye omwahi. Manase agi ni boni no wanya ne boni so akatua. Amankrado na ekwakwaje Manase. Enti dentam no Apostle Judas Abetwanchi I record na Nana Yaa Akomeah di nkomo a. Nana Yaa Akomeah could have said more than the Apostle Judas kwasia enchi no I record ye no. She could have said more than that. Ospem odemama tufu abo. Oyo bi akobetima kensem wa ya. Etu se bija ni mama part wan se dan come asem papa o. Amankrado me na me ji Manase time ani ase. A me di ni gina Manase ni Facebook page e kura no. Me Amankrado me na me man ni timi gina na so timi. Aya strong e o Facebook go be a page. Me na me tete na baba. Nti Nana Yaa Akomeah de odemama tufu abo. Apostle Judas Abetwanchi. Me pe obi ama na kwa record obi adi abra Amankrado ama ma sori atie sa nipa kro no a anya wo Jimmy Fue anya wo kwasea we ye o a obi abo odua abosoma wo do a wo ko so wanfo ase danko waje ho anim guase a agane no miama wa ene wo wiase a wo ti se bini anim guase nko na wo je ma record we recording ye bedie tie wadu mo nsem bi atwam die tie ngege ka se wa podam a me Amankrado me gidi se ampa wa bodam pen no tie wadu mo nsem ane nne usube ya wode ti social media Amankrado me promise o se me wo the Bible na to no by force na me bia mfrɛ o
Matima fulfill to my promise. Why would Jimmy who social media and saying? They say, what done Jimmy or social media? Listen to yourself. Gone are the days. Seattle. Amankrado to a tram. No, or Toma Udi, who phone now, or no binam, or Toma Udi, who phone now recording. Sansu Bamboneno, Madame Fiatrao, I am quality. What I say, I said, you move before Binuma, Yadina way, say, and Nam Yaswam Africa, yeah, bread. So I take. Was it a before be a year where Yadina say? And no be bedding come out a recordono. Sakwasia we say okura Bible. Nanu musam na me bachiremo. Jimmy we say okura Bible. O no be din come out recordono. What the about to social media? Oh boy, would you good nipa anymore say? Amankrado na de yere na afa ahudi yo. Bia no asi obi a wono oben wo Europe ho. Obema mmara de wadi. Nana Yaa Akomeah de no be Europe ho. Obetima mmara ani wadi. I be respect the law. Would you right to be asked no be din come out recordono? Would your Amankrado recordono? Adi be jina court. Adi be support to obi and kwanko siaga and ye dismiss any san pamo. Safa u Jimmy free court woman wait me do. And kwanko siaga wo record obi a won ni ti Europe ho mo a. Sa de kwa ne de yin. Ebia wono ebia no no de be chewo. Obi a ni tiri mo otene o pese usua nyansa obema mra ne wadi. Whether you like it or not. Obema mra ani wadi. Na ha dia why dey wapiri ho wasia muntie na numu nsem ono binam otoma udi ukura phone now recording sansu bambone no Madam Fiatrao that time was my ngege I record o man for enti ma ngege ye Jimmy for say ono obi edi nkoma o record no and na ma ngege Jimmy for ba no watima convince Judas apetwanchi kronfo sofo no amene wafa ma ngege suban na bia ono so Jimmy ne ho yes so wa Jimmy no agye mu ha okwan ababasi apodamfo tutu ni ba ma ngege ono so do ba fa so no sia ayen kwala din what you say ayen say be mu bi before bi no ma ya adwene wo yetia ono obi nam otoma udi ukura phone now recording no sansu bambone no Madam Fiatrao ayen kwala din what you say ayen say be mu bi before bi no ma ya adwene wo yetia say enam yeswam Africa ye bre ene busa suban no so mo fast yentesa ti asemi me kanya nsa kire ne o to sa pa bia na ukunu na bia wa ba kokora na adwena bu ontimi tufu se me de futuo kakra bi fa na tena TV so na me de ama ungege o kasa hwe ono kasa yi atwo na wudi na damageju o se me ma bodam won kranza nipa ne gun kranza for show mi fin kranza fie amante de se konkron na me o fin kranza kura fie ma enne mu ho na ofri kwasia once obi ate to say wo wabodam pen once say yo ya nay anka e secret yo no obi ani mi say okra wabodam pen na onum wi e de kasapreko fra e de nsa hodo frefra asa di wi asa pia so no enya dam na bebo Judas apetwanchi kwasia be ma Jimmy ma recording Nana Yaa Akomeah me one voice 2 hours ya fanya die adie be ne fanya oyire ayi oyire na ne tie na uka kire me say oyire ase kankan no penu anu aduro pedro mu oba na wo se na ase kankan no na ne da watimi de wano bom atafiri mu ama no kwasia oti social media ana ma record we me po bia me na be kama sama kire me a wo me tanfo no wo so record me dofo enti me mra metie Apostle Antwi na watimi sa Abatwanchi enti nyansa edi nyansa won san kura bi san ka ho tasa wo de owiase a obaye no se de watimi no from nkwala abremu a watimi a okotena Libya wo di Libya koni aba 5 times okono amba 5 times utu kwan eko Libya kokotwa abenyina o Libya watimi ansu nyansa watu kwa Africana eko obi mansu Libya ukotwa abe nyina kokwa bi o Libya
abonten so why ti man fansu yansa Apostle Judas Apetwentwi Jimmy Taba wo ya wo ye oba na ne tie na wo ka kire me say sabe na sekan kan no enso da so te ho no wati matena se anya sika wo pe na wo sa manfo di edin ade giska YouTube no wati ma gina hunu say sa sika no odi bi beto adura ma oba na se no wo yire na ne tie amapokua na wo se na se bon no wati ma pesika dia to adura wo betima ma oba na se ehwam na ana ma record we ma min gaga chimi nti wo so achimi mo nyina mu firi one area madani agimi fo mienu ana mo ti social media ana mo nyina mu kura suban baako ani bere suban ani nkurase ne ye ani chimi ma min gaga de Judas Apetwentwi kwase a ugina ho no mu sei sa kofo ekura from sempokura social nuane ana ade ma wo madi entade kekempokura wo ma be sempokura ya na etene Apostle Judas Apetwentwi social enuane na wotoma wo madie promise ntade ana wo hye na no pa wi anwumere wonto ntade mpokura ma wo yire kura nyeden enhye wo yire complain da bia ama pokua complain da bia se wonya sika hwirim na de kofie onwene wone nkoda ne ho ana wo gye wo nko a efie wo kura wo ho onuane mo ho na wo gyene oba na ne ti na obre wo de ho no onwene oba de ho so sia anuane na na oyere na omadi onti sika nkonkoto aduane so sia ne manko a oya masho wo social media me kan kra kire wo so bi be ka kire wo say wa record odofo bi enti bra betia na nipa ne ya wo tanfo a me hwe ye so obi so wa record obi Amankrado mena metia na bia BJ anase FBT na guru ona record obi Amankrado mena meti edi bentia ono aye wodofo e ba tot mase sa nipa we say omo ye wodofo na just imagine say Apostle Judas Apetwentwi say ono akwa record Nana Yaa Akomeah or Nana Yaa Akomeah for is 2 hours mama party mera meti Black Jesus mera meti yentie fanya den Ghana for mon country yentie fanya de bade enipa ya waka say aye metamfo waya metamfo kase wano si wakwa record me dofo etimi mera metie na me dofo ne nkoko ntokwa na me nya tamfo mienu ana voice no so work no aya voice ya set time no na Nana Yaa Akomeah na me ne ko ko set time na Manase di machi enti I was too loyal for Manase enti Manase ba ke kan Nana Yaa Akomeah ho nsem bebire ensem boni ana obeka good Nana Yaa Akomeah so enti me che Manase die but Manase pushi me answer coming call life my sister and catch and say no I don't fight like that. It's man call life my sister no I don't fight like that. And to come be a see me Nana Yaa Akomeah time that time no Manase ne kreti ye but mama Manase kwan amana nyusume against the woman say time na time one Nana Yaa Akomeah so odi matama ko twiko brama bia I deserve it. Kwa Manase na no ojimi no. Na omaso ni duam a nanimu agu ase. Ana Amankrado me kokoje no. Ati se Peter Paradise animu agu ase a amane akwakoto no enipa nya no beku no na Amankrado so obekwa akwaje no. Na Amankrado akwaje na Peter Paradise akodi adanse krumu ati Amankrado. Patoti ase. Sanati. Eti Manase akwa ne woni pa bia oya bronsam a wana batoto me ne Nana Yaa Akomeah ntem Manase wana batoto me ne Nana Yaa Akomeah ntem edu ba bia wanya chance a me man kwantia Nana Yaa Akomeah no oba life wo se Amankrado Nana Yaa Akomeah no ni no yefa woni no yefa wona wo ko ama no ehye no afi Manase try say obey instigate Nana Yaa Akomeah against Mama Pat obey instigate Nana Yaa Akomeah against BJ against Amankrado yami ensa nyina obi amuwa Manase
enti Kwasi Judas apetwa ntwi wadi manasi atema kire Nana Yaa Akomeah wayi sa voice na film mumusado na mukanche ne say ada na voice no de baaye no yehu beginning yehu middle and yehu end sabi no de baaye no di jimi a odi be jimi wo court aye pamono no o twa voice we free ha no atwa we free ha no de we asha no wa keka bom ya fa mu ni pani mu ase Apostle Judas apetwenchi wati wani su disi ya wati mekase me manim kuase akan ande so ba woni ne tie se woni mu nyansa na so so ama kwan se guamanfu animu ase na nya sika o YouTube fa bi tuto aduane ebra fie na mu ni na o manya bi ni a sika na wonya ne YouTube no enane no me ema wo na o yire no ma ko o se ni padin o se mama party din ana YouTube ade ma usika o se Nana Yaa Akomeah din ana YouTube ade baba ma usika se wi YouTube sika na de bi to diane ma o madi o de bi to diane di o de bi to diane ma o yire ama poku ya di a enane no me enane owuo enane krankro yare entomo so ene tambi abayi YouTube sika a wo se nipa na YouTube din ma wo bia no so de to diane kofia enane no me nko wo yire no maso Apostle Judas apetwenchi na nanchi ana na kwame na do ba brochire wasem na meka ne nei eno men ka oyire no ma ene tambi a wo se na na agrada din wo se na Yaa Akomeah din e YouTube ade gisika atodiane adie e kan sem a wudi mo ho hwe wudi mo ho na wo record na Yaa Akomeah wan kan kire no na enne wudi gisika YouTube se YouTube ma usika e o sa yi ne ho a ene tambi a ba yisika free YouTube bia no wo de todiane ma wo yire no ma dia ana wo de tobi bia edi wura fie ni mu a enka wo yire enane no me enane owuo enane amane enane krankro yare ento ne wo yire no maso Apostle Judas apetwenchi na nanchi a wo na wo se sa wo ye sofo na so sofo akokoye no emadie ani kontomposam wo de nipa bia di agora na utwitwa ne 19 na nanchi na na kwame de oba brochire na na kwame nipa ne ho so na utwitwa ne 19 wo sa ne kire ne nkrofo na dofo na wo sa ne kire om na na kwame boawo last hour wo de bone ne twia ne ka na nanchi amani huru ni atete ne koda na ebebo abrabo so no you would never forget it in your life ko wa ma wiase amansa hunu se wo ye jimifo bema wa ma wiase amansa nyina hunu se wo ya bema kwasea ana wa ma wiase amansa nyina hunu se won kanipa ho wo ya sansani kwasea menkopa obi se wa record obi Amankrado mama part Black Jesus mumra metia wo kwasea na wo nipa bonefo a wo de bone adi ye no wo se wo de bone adi ya danfo eti emra metia ne ani adafo nkokon utiri so no wapampa so uni ene wo si jimifo a wo a o ma huru nyansa o do mu jimi awo no ye no mu tiri so no mapampa so o papa no maame o mo sansa bra o do ba wi ase no eno me nka wom babi o mo bia sia mi pobia ma na be kan sama kire me a Nana Yaa Akomeah wa record Nana Yaa Akomeah na record Nana Yaa Akomeah 10 hours kwa mama part ni Black Jesus ni Amankrado ye betie fanya de ye ti record no fakwaye me die sabe sa recording ma record we no enfoma fichire o ono na ayi Apostle Judas Antwi ni jimifo no muntie na numu asemmere bi atwam awa recording ho oso recording anya de papa muntie na numu asem obi ono obi nam otoma udi ukura phone na recording no sa subambone no manafo yatrawo eyenkwala dwen otiase eyese bi emu bibifo bi no ma ya dwene wo yetia sei a enam yeso am Africa ye bre ene busa suban no so no fast yentesa why so no who said na dwen sei already or bodam pain ana atete nani so ma me gege ba bekan onu nim say recording nya de papa eso ne wadi mu hene na wo ye obi a onye kwase anya jinifo a say jinifo we say follow no utie na nim say me follow no
Ono so wa record Nana Yaa Akomeah come Amankrado ho asem or come Mama Party ho asem or come Black Jesus ho asem ti emra betie kwasia na wo ye tamfo wo so akọ yen ye dofo se emra betie ne ene dofo nkoko ntokwa mo na mo jimi a mo any small click bia no na timi mo ya pa recording etia enya recording we bie o beti recording mu Pro Max 14 beti recording mu Pro Max yankasa. Some are recording common enemy recording. Kwasia. Ya per recording papa tie. Ya near the recording 2 on wait me create confuse you to montem 3 months 6 months na mo da soko. Ya recording. Ya bon recording be tu makoma. Na kwasia na ya Akomeah de o to kwa de. No na be gina beka say Amankrado. Oye nipa bonefo. Amankrado obi na ka say me record Amankrado na me record no. Wo bra di say Amankrado onya wo hwe. Nana Yaa Akomeah so ayo de yin. Wo se Amankrado ni pa bonefo. Nana Yaa Akomeah so de be no ayo ne. A so record no. Hey. For recording papa bi bra. Nana Yaa Akomeah plan so be kwakotu na ado dan kwakufu ado amayegu. Na oni ni kura kwakodi Ghana so. Ene ne recording e peti. For recording bi bra be te say Nana Yaa Akomeah ni kunu. E plan coup against 37 military camp. For recording papa bra be te say Nana Yaa Akomeah prepare say election day. Oni ni kunu be cause commotion e Ghana ama wasi kwasia Amankrado me Nana Yaa Akomeah kama wansa mitimi nya odey enti uko tia be ka kire me se me fanya den kwasia obi a wo me no tia do anwoma so wo so akwate me wansa wo be ka kire me gawe ka me ejimijimi ho enipa bi ane ne wo manso okote o no dofo ntamu asem so oba be ka kire wo atentesu ogu ne so me na kam kire tentesu ogu ne so manu so wo ejimifo manu so ya boa manu so yo twan kwasia we tie den mu nsem about recording otoma udi ono obi nam otoma udi ukura phone now recording no sa suban bone no madam fia tie sia o eyan kwala dwen o tia se eya se bi emu bibifo bi no ma ya dwene wo yetia sei enam yeso am Africa ye bre ene bu sa suban no some of us yentesa ti asemi mi kanya nsa kire ne bia na ukunu na bia wa ba kokora na adwena go ontimi tufu se me de futuo kakra bi fa na tena TV so na me de amaungege sa video ni akua nim na wo ye bia wo ni nyansa kwasia we se betena social media se or advice wa na se onso be fa na advice ya na wa wagimi yes emo no wo subem kwasia we betena social media so advice wa unse oso wagimi. You're listening to the unpredictable. Amankrado. Nana Yaa Akomeah bagine sa kwasia we se onkrade a why kran kam nkasa ho biem Nana Yaa Akomeah onu kunu se mbagin sa jimi fo we sei ene ma record obi manasi jimi ni bi no sa record we sei mo bagine ho ame kam nkasa mo da the only thing about me ya ne say o de law be punish no na sa ni jimi no be chai aside that no sa record we say fashion utunum ayan kwasi asem Mama Party emfa ne ho Amankrado emfa ne ho Black Jesus emfa ne ho sia pukura ya we na gbe kwasi adwan jimifo be ma ya tontade pama wo yire nhye na wo yire complain se nkwada no tontade momo nhye na jai social service ni ane na anopa wi anwumere ogima wo madie no ya tu botom koto etoduane ma mani kwasi ampani be ma na sika o yire disika ba fia nsade nyina nko Ghana ate jimifo be ma wo call Libya abena akoko twa o Libya bonte so amo po wa ma last hour ye bo ko back to Ghana sani ma we se nyina nche onyansa wo de da metress ya ma bete katekwati amare kwade Nana Yaa Akomeah kwase nya na ba social media na so ye sofo no na ba social media na so ye sofo no I promise you say I will force you to put on that Bible na ukura na wo di fake ese wo ye sofo no me na me catch you say me ma the Bible not to by force I've made it but so what done Jimmy what done blogger by force social media so a community a common brand by force oh say ni pedin sorry be abenye ska YouTube me say anytime be abenye YouTube sika wo say Mama Party din social media adiji YouTube sika we say ska na be to duane kofia what is ska me that be to ade bia wura ofia
ɛna ne no me nko ma ne so ɛna ne no me ɛna ne kwankro yare ento yere ɛna o ma ne wawu mu so Apostle Judas Sɛcrɛts na Antwi ho no ta na Antwi a ukodi wadanfo Agaios yere na Antwi a ukodi wadanfo Agaios Charles Ofosu a your friend Agaios a ukodi ne yere ukodi oba one ne tie ade ne fa nyinsen ma ba pie mu akosende sikama na Nyankopɔn tua o ka akosende double o send 7 million akosende 70 million wo sa na Antwi asem na make eno men kan ne wasefo wo na oyere na oma anytime bia be yisika wo say mama party din YouTube wo say Nana Yaa Akomeah din YouTube abeyi hu sika ade atade ne adie ena no men kan na oyere na oma so H0T social media ne hu hia say so ye na onye aboa wo baka kire me say wo yere ase bon kan aboa wonya sika wo fa ntadu abeti mama wo yere amaboku ya na se be hwama wo ana ti social media na ma record we odwan me ti wani mu nsem o se recording nyama mengege na ejimifo a o record amanfo ma mengege jimifo ba ne nso no a wo se won nsu anyanse na wagie nim guase no ena oje no ba bi enye kwasi police friend so me enko adie ni wantima anvencha atina wantim kwasi police train call antima amaso afia de pakura ni tosola okura ne hem wa fatira kwa kopa afia de pachaw ena nansa na meteye ama mengege e pachaw esu sa afia de panya se won ne kontokwa no pa wi anumre aboa uwia okopa chaw bagda no wa ba Facebook na ache ho tof asiafe na usu pa afia de pachaw odwan me Apostle Judas Sɛcrɛts mo yen crase for pa na mo de ba social media wala we just a video no hwe TV yes the Amankrado no obeso chense omo recording no kranyansa bi anim na ono no kaso de recording meba o de to a be 6 months na adane confusion ewo eye ono Apostle Antwi ma mingege ne eye omo group no o de record ba ko to a be dane confusion be 6 months ko 1 year no muntimi en solve sa issue ni wie ono so de o de abado no obi a o te ho a wo kasa recording ne nya no yes ono so asema wasa aka no abusua de ekoso no aha ye inside JTV me so umi subscribe to me na wo mi subscribe to me no mi bell na won che no ene notification bell no de akiri na ne se umi aso a emre bia me bia no uso betimi ajoin me na bibia ye kama pa like video no na echo wadwe o comment section ho na bibia enye fe abusua hana me de be se aha inside JTV